Andan keyinki alamatlardan biri İsa aleyhisselamның түшүүсү дейт. Жана жогоруда айткан. İsa aleyhisselam асмандан түшүүсүнө ишенүү ар бир адамга милдет. Анткени бул тууралуу аят жана хадис келген. Ыйык Кур'ан-ы Каримде Аллах Subhanahu wa Ta'ala Zuhruf surəsinin 61-ci ayətində mintib aytad. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Ve innehu la'ilmun lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'una haza sıratun mustaqim. Çındığında İsa kıyamatın belgisi. Hiç kaçan al kıyamat tuuralуу şeklenbey meni elçigile deydi. Zuhruf surəsində. Başka surede Nisa surəsinin 159-cu ayətində Allah Teala aytad. وَاِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Kitap elinin ar biri İsa aleyhisselam ölüydün murun ağa iman keltirişet. Kıyamat günü alarga karşı köbe bolat deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağın özünün ıyık hadisinde mintib aytkan. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ ف۪يكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ sallallahu aleyhi ve sellem حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيزُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Menin canım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, menin canım anın ixtiyarında bolğan Allah'a ant. Жақында Maryam ulu İsa silerge adiletli hakim bolup düşöt. Al kresti sındırat, çok kılat, çoçkonu öldüröt. Başkaça aytkanda etin jeşti aram kılat. Soğuştu joyot, baylık bolup körбөгөндөй köp bolat deyt. Kala verse hiç kim baylıkты kalabайт. Жана bir sajda kılуу dünya jana dünyadagi nerselerden artık bolat deyt. Andan keyin Abu Hurayra radıyallahu anhu eger kalasaňar bul ayatты okugula dep aytты, mintip aytты. Kitap elinin ar biri al ölüydün murun ağa iman keltirişet. Kıyamat günü İsa alarga karşı köve bolat deyt. Bu hadisni Imam Muslim rivayet kılgan.